الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم مولى النعم هدي الأمم لشرعته كنز الكرم مولى النعم هدي الأمم لشرعته أزكى الناس على الحسب كل العرب في خدمته أزكى الناس على الحسب كل العرب في خدمته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرف والله عفا عما سلف من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فالعز لنا لإجابته sempurnanya lahirnya Nabi sempurna malam sempurna Nabi sempurnanya lahirnya Nabi sempurna malam sempurna Nabi tinggilah Rasul lebih banyak petunjuk jalan dalilnya Nabi tinggilah Rasul lebih dan banyak petunjuk jalan dalilnya Nabi gedung mulia penghula nikmat petunjuk umat syariat Nabi gedung mulia penghula nikmat petunjuk umat syariat Nabi sucilah bangsa lebih martabat dum urung Arab jak khadam Nabi sucilah bangsa lebih martabat dum urung Arab jak khadam Nabi tunduklah kaya tuturlah patai bekahlah pula isyarat Nabi Jibril datang malam Isra Tuhan hadara hadir Nabi capai mulia Allah dirampun di bawah fardu umat Nabi Nabi Muhammad pengulat tanya mulia tanya ijabah Nabi mulia tanya ijabah Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah di atas Nabi Muhammad netama rahmat dan salam di atas waris bandung sahabat serta bandung umat Islam diberi kekamu iman bertetap dalam ibadah Allah ya Tuhan diberi kekamu iman bertetap dalam ibadah Allah ya Tuhan diberi kekamu berolam taat diberi selamat iman lambadan diberi kekamu berolam taat diberi selamat iman lambadan diberi bermati kamu lam rahmat malam Jumaat bulan Ramadan diberi jerate awat syukur lam kubur berjud diberi jawaban dengan berkat azam selawat
Bercerai hatiku dalam dinul Islam Nabi berlepas kamu bertiti bersaja Nabi janjongan alam bersaja Nabi janjongan alam Nabi kamu jerap di kulam Nabi Membuka kunci pintu syurga Syurga lapan terbuka kunci ke umat Nabi yang tema sembahyang ke umat Nabi yang tema sembahyang dalam syurga namun hayati budia dari mana-mana di dalam syurga namun hayati budia dari mana-mana di dalam pendihaya sampai kaki Bandika syui syam syumbang membang gendrang Bandika syui syam syumbang membang gendrang Syukran jazilah marhaban ya jami'an. Sekian dapat kami persembahkan. Kami Gubernur Syirah Ashraf Daya Malikus Salim Labu ucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.